Zašto biste u 21. veku vi radili ono što za vas može da radi robot? Usisavanje je jedan od najdosadnijih kućnih poslova, pogotovo ako to radite redovno i trudite se da podove održite besprekorno čistim. Upravo ovde do izražaja dolaze sve prednosti koje robot usisivač može da vam ponudi. On će se zavući pod svaki sto ili stolicu i u svaki ćošak, raditi i kada niste kod kuće i omogućiti da vas, kad dođete sa posla, sačeka čist dom. Redovno čišćenje znači i manje prašine po nameštaju i kućnim uređajima, kao i manje prašine u vazduhu, što će naročito oceniti oni koji su skloni alergijama. Američka kompanija iRobot postoji već 25 godina i pored ogromnog iskustva, iRobot posjeduje više od 1000 patenata u domenu robotike. Širok spektar njihovih proizvoda, orijentisanih na čišćenje, prati konstantno unapređivanje funkcija i mogućnosti. Roomba 980 je najnapredniji model iz iRobot ponude, koji, pored izvanrednog čišćenja, korisnicima nudi i pregršt naprednih i korisnih funkcija. Ovaj usisivač će, zahvaljujući iAdapt 2.0 sistemu i asistenciji kamere, moći sam da očisti ceo stan. Jedno punjenje baterije omogućuje do 120 minuta čišćenja. U slučaju velike kvadrature, usisivač će se sam vratiti na punjač, dopuniti i zatim nastaviti tamo gde je stao. Na ovaj način Roomba 980 će očistiti površine do čak 185 kvadrata, a čišćenje se vrši vrlo sistematično, sa višestrukim prelazima po potrebi. Zahvaljujući funkciji mapiranja prostorija, u aplikaciji za kontrolu usisivača je moguće vidjeti i nacrt stana, a Roomba će, zahvaljujući Dirt Detect sistemu, prepoznati i kritična mesta gde je potreban temeljniji tretman. Roomba automatski prepoznaje i stepenice, tako da neće dolaziti do neželjenih padova, a kretanje možete ograničiti i na određeni prostor pomoću dva graničnika koji se dobijaju u pakovanju. Ograničenje može biti pravolinijsko, širine do 3 metra ili kružno radijusa od 60 cm, kako biste sprečili Roombu da ulazi u oblast gde, na primjer, držite posude sa hranom za kućne ljubimce. Vaš Roomba 980 usisivač možete kontrolisati sa bilo koje lokacije pomoću iRobot Home aplikacije, a možete mu zadati raspored čišćenja za čitavu nedelju. Tu je i jednostavan pregled urađenog, uključujući i status trenutnih poslova. Usisivač će vas obavestiti notifikacijom kada završi posao, a možete ga kontrolisati čak i putem digitalnih asistenata kao što su Amazon, Alexa ili Google. Zahvaljujući visini od samo 9,2 cm, Roomba 980 će moći da očisti i oblasti koje vam inače nisu dostupne, na primjer ispod nameštaja. iRobot Roomba 980 će lako savladati bilo koju prepreku visine do 1,6 cm, a posjeduje i automatski sistem za prepoznavanje kablova i sličnih prepreka koji deaktivira usisavanje. Zahvaljujući prilagodljivom sistemu sa dve četke koje ne zadržavaju dlake, Roomba 980 idealno prijanja na podlogu, pružajući maksimalan efekat čišćenja, dok se bočna četka brine o skupljenju nečistoća iz uglova. Pored toga, tu je i Carpet Boost tehnologija koja će, kada usisivač detektuje tepih, dodatno pojačati snagu i obezbediti potrebne performanse za besprekorno usisavanje. Sva prašina i nečistoće se zadržavaju u velikoj posudi, a napredni filter se brine da čak 99% najfinije prašine bude zadržano u usisivaču, uključujući i čestice veličine samo 1 mikrona. Vredi napomenuti da iRobot Roomba 980 nije samo interesantan, već i vrlo kvalitetan uređaj koji će vas služiti dugi niz godina. Svi Roomba proizvodi posjeduju i dugotrajnu podršku proizvođača, što podrazumeva dostupnost rezervnih delova za vaš usisivač čak i nakon čitave decenije upotrebe. Važno je gde kupujete tehniku. Vaš Gigatron.